buri munsi M23 idafasha agace ifata intwaro, idafasha intwaro ifata stock y'ibiri. Ariko buriya iyo yanafashe nk'ikigo cya gisirikare gutyo nka gutya ntago igisanga mu busa, ngira ngo muri Rubero bya cyaba kibaye ikigo cya Reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza nshuti mukunze ukomeje kunkurikira kuri Trey MTV. Uyu rero akaba ari umwe tugiye tugezaho inkuru zigiye zitandukanye, by'umwihariko inkuru tutonda ari ngombwa yuko mwamenya. Reka ngugezeho ibijyanye n'imirwano ya M23 ihanganyemo na FARDC mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bimaze kugera kuri cyane rero, reka nkubwire yuko M23 ikomeje kugenda isatira umujyi wa Goma, akanya bageze ahitwa Rubero, aho bamaze gufata ibigo bya gisirikare, depo z'ibiryo, depo z'imbunda n'ibindi byinshi bitandukanye. Aho bukera iki gihugu bashobora kugifata. Njye nitwa Eddie Kelody, reka abasesenguzi bacu badufashe kubyumva neza, hanyuma njyewe ndi kugutegurira indi nkuru ikurikira. Ku murongo telefone turabumva neza cyane. n'ubundi itanga isomo rya gisirikare muri Rubero. Byagifashe rwose. Isomo rya gisirikare ni imirwano iri kugenda ihindura isura. Buri munsi M23 idafasha agace ifata intwaro, idafasha intwaro ifata stock y'ibiri. Ariko buriya iyo yanafashe nk'ikigo cya gisirikare gutyo nka gutya ntago igisanga mu busa, ngira ngo muri Rubero bya cyaba kibaye ikigo cya kabiri cya gisirikare M23 ifasha. Hari ikindi cya Kasando giherereye muri Kirumba cyafashe mu gihe gifashe kandi uswa gifatimo n'intwaro nyinshi n'amasasu. Ubwo yafataga bitewe n'uburyo M23 ifite ukuntu nyine itungurana, kuko mw'ibyo bice yaratunguranye cyane. Ubwo rero bigasaba ko abasirikare ba FARDC birukanka. Mu kwirukanka urumva hari ibikoresho basiga. Iki kigo cya Kasando M23 hafata ibikoresho byinshi. Ubwo nuko byanagenze muri iki kigo tugiye ko kindi cya kabiri turi bugaragaze muri iki kiganiro. M23 nacyo yafashe ikanagifatiramo na cy'intwaro. FARDC ivamo yirukanka cyane Isaac. Ubwo urumva ko ni FARDC ikomeza kwiruka iva muri Rubero ireba ahandi yakwikinga. Nahiri gushaka aho yakikinga kugira ngo rebe ko ibintu byagenda yabona amahoro. Ariko nyine M23 yibereye ibamba yitesheje umutwe pfo na ruguru. Turareba ikindi rero tureba nuko hari intambara muri politiki hagati ya M23 na Kinshasa. Ubundi intambara ngibiri mu buryo bubiri cyane ku masasu, abari amasasu ariko na politiki na diplomasi bintu nk'ibi. Iyo ngibi nakaze cyane. Uyitsinzwe burya ushobora no gutsindwa y'amasasu. Biragendana. Ushobora kuba uri gutsinda intambara y'amasasu, ariko watangira gutsindwa mu ntambara ya politiki na diplomasi bikana effectinga n'iy'amasasu no bikarangira. Kabone nubwo ushobora kuba ufite imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi twarabibonye ko M23 12 na 13 ari byo byayibayeho. Politiki burya yari ifite imbaraga za gisirikare nayo, ariko politiki idakomeye nk'uko ariko Joseph Kabila ubutegetsi bwa Kinshasa giye bwabashije gukora politiki ku rwego rwo hejuru, lobbying n'ibiki byose. Igitutu cya politiki impuzamahanga gituma M23 irekura Goma, gituma M23 ngihungira mu Rwanda no muri Uganda. Ubu rero kuri inshuro ariko biratandukanye. Kuri inshuro politiki ya M23 ni M23 ifite igisirikare cyiza cyane gikomeye, ariko ikagira n'abadiplomate n'abapoliticiens nabo batoroshye rwose, nabo bari gukina politiki neza. Intambara rero nayo irakomeje. Ubwo turaza kureba uko bihagaze. Irakomeje, ahubwo amakuru akavuga ko Amerika n'Uburayi nabo babyinjiyemo. Amerika n'Uburayi babyinjiyemo, ariko kenshi bano baza ari inyungu zabo, hari inyungu zibyihishe inyuma zabo. Nge sinjya mbona ko ibihugu nka za Amerika n'Abanyaburayi nta muhwe bajya bagirira Abanyafurika. Nta n'ikiza nge kubwanyu mbona bifuriza Abanyafurika. Ahubwo bivanga mu bibazo byose biri ku isi, cyane cyane muri Afurika, ariko inyuma ugasanga hari indi agenda kashe ihari. Yego, ishingiye ku nyungu zabo bwite, cyane ko nabo bafite ibibazo iwabo ariko byananiranye. Kandi hari n'uburyo baba bafite n'uburyo rwose banakemura nk'ibibazo nk'ibi ngibi kubera influence wenda bafite. Ariko rimwe na rimwe aho kugira babikemure bagatuma ahubwo birushaho gukomera. Bishingiye kuri za nyungu zabo nyine tumaze igihe dukunda kugaragaza hano. Niyo mpamvu rero kenshi burya n'Abanyekongo Abanyekongo nk'uko biheruka gutangazwa na Colonel Nanga, waragira ati ntago ikibazo cy'Abanyekongo kizakemurwa n'abanyamahanga. Perezida Tshisekedi niba ariko wibwira aho ngaho you are wrong. Ahubwo uribeshye cyane. Ahubwo wowe wagakwiye kureka abene gihugu twebwe b'Abanyekongo tukicarana tukumvikana tugakemura ikibazo. Igihe cyose rero
nyine wumva nk'uko bivuze ngo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabyinjiramo koko n'ubu tugiye kureba icyo ziri gupropoza kugira ngo ibiganiro bikomeze intambara ya M23 na Kinshasa ibe yahagarara, ariko bo baravuga ariko ibikorwa ntabyo. Ibikorwa byo ntabyo tubona. Bagira karimi ko kuvuga kugira bigaragaze ko ari beza, ariko mu by'ukuri inyuma ahubwo babumviza intambara zakomeza ntizirangire. Nicyo kibazo bagira, bagasahurira mu ndu. Niyo mpamvu rero abanyafurika guhora duteze yuko cyangwa se nka umwaka karere by'umwihariko muri Kongo niho dukunze kwibanda guhora biteze ko ikibazo cyabo kizakemurwa n'abanyamahanga. Bazajya babihuriramo n'imitego, buri gihe izajya bashibukana bakongera bisanze muri cya kibazo nanone kitarakemutse. Donc icyo gihe ubona wowe igisubizo kitarambye ku icyo kibazo. Igisubizo kitarambye rero urabyumva nyine bimara igihe runaka bikongera bigashibuka, bikongera bikazamuka. Ngaye nguko ibyo ni tugenda tugarukaho mu buryo bugiye butandukanye. Yego, duhereye kuri aya makuru afitanye isano n'imirwano ikomeje gufata indi ntera mu bice bitandukanye hariya muri Nord Kivu, ariko cyane imirwano ikabera Rubero na Walikale. Isaac, ino ntambara rero yo muri Rubero n'ubundi iraza kurangira M23 rwose igeze Butembo. Niba nta gihindutse niyo maherezo, donc niko biri kwigaragaza kuri terengera nk'amakuru tuba twayatanze kuva mu gitondo. Ariko noneho ayandi yakwiyongeraho nuko M23 kugeza ubu yafashe n'ikindi kigo cya gisirikare. Hano ngira ngo n'abari kurikirana kino kiganiro bari kukibona. Ni ikigo cya gisirikare kimeze nk'ikiri ahantu ku musozi muri territoire ya Rubero, bacita le camp militaire de Luhanga, territoire de Rubero, après avoir été abandonné par l'armée gouvernementale. Cyafashwe n'abarwanyi ba M23. N'ubango abasirikare ba FARDC bari mu iki kigo cya Luhanga. M23 ko yaje ihasatira, amakuru akanerekana yuko nta n'imirwano ikomeye habaye, kuko ni nta mirwano ikomeye habaye, ni M23 yazaga yihuta cyane. FARDC rero nakubwiye ko mu iyi minsi kandi twe twabivuzeho hari uduce M23 izagifata itarwanya, kubera ko ni M23 imaje guhabura no guhahamura abasirikare ba FARDC hano muri Rubero muri iyi minsi igera kuri Isaac. Nabwo ko tubari tanu ni M23 imaje guhabura igisirikare cya FARDC. Ubu ngubu noneho hakaba hari uduciri gufata n'ibindi bikorwa iri kugeraho bitayisabye donc kurwana cyane. Nuvuga ngo ikabiri nkaha mu birometero 5, ikabiri nkaha ngaha uri mu birometero 5 akaba yavuye mu ni FARDC. Nuko byanagenze ku iki kigo cya Luhanga, ni FARDC yakomeje kugenda rwose ibona ko M23 iri kuhasatira, bahita bakuramo twabo baragenda, ariko n'ubundi ntibabuze ko kabo karenge bariruka. Ahubwo ikintu cyabayeho mu buryo bari barimo gutegura uburyo bava mu iki kigo, bagiye kumva M23 irarushaho kubasatira, irabugarije. Noneho bituma hari na bimwe mu bikoresho bya gisirikare bahasiga. M23 irangije iraza irabiramasa, icyo bita kuramasa. Urumva ni M23 ikomeza kubona impano y'ubunani na Noheli iri guhabwa n'igisirikare cya Kongo. Ngira ngo uranabyibuka ko iminsi mikuru isoza umwaka rwose. Yego. Ubwo nukuvuga ngo ni impano yiyongeye ku yindi bamaze iminsi baha M23 hano muri territoire ya Rubero. Ubwo urumva ko ni M23 yiteguye ukoresha bino bikoresho rwose neza cyane. Ibi rero biri gutuma kugeza ubu muri Kongo, Isaac, bamwe mu baturage na za société civile baribaza bakavuga ngo uburyo M23 iri gukora progression hano muri Rubero, progression no kugenda wegera imbere ufata ibice, bo barabyita ngo ni spectaculaire. Donc babyise spectaculaire, ko bura twavuga ko ari iki ngo ni spectaculaire. Mbo wenda abadufasha iri jambo spectaculaire twavuga ko ari iki Isaac? Spectaculaire ni ukuvuga ko birenze urugero. Donc imeze nk'iri muri ni M23 iri kwihuta cyane hano, ni wenda tubivuge mu magambo rusange, barekana ko uburyo M23 iri kugenda yihuta cyane hano muri Rubero ifata ibice ari ikintu gikwiye kuba kibazwaho, ndetse ngo n'ingabo za Kongo ubwazo zikuri. Donc igisirikare cya Kongo gikwiye kuba kibazwaho niba ari igisirikare gishobora kurinda igihugu
bati ni igisirikare ki ni igisirikare ki. Ikindi rero bari gushinja igisirikare cya FARDC Isaac baravuga ngo ni igisirikare cya leta gifite n'abafatanyabikorwa, bakavuga ngo hari imitwe igera hafi ku 100 ifasha iki gisirikare cya Kongo, ya mitwe ya Wazalendo. Hakaba ingabo z'u Burundi, hakaba ingabo za SADC n'abacancuro bazanye. Izi avancement zo muri Rubero baravuga se iki gisirikare cya FARDC turacyita ngo iki n'aba bafatanyabikorwa bacyo. Abarwanyi ba M23 badafite na support batarenze n'ibihumbi 15 gukomeza gufata ibi bice gutya muri Rubero, Grand Nord, za Rucuru za Masisi zimeze nkaho zafashwe. Grand Nord bari kuyogoga bakomeza bagenda iyo za Butembo. Igisirikare gifashwa n'iyi mitwe ingana gutya, gifite intwaro zingana gutya, none hakiyongeraho n'ingabo z'amahanga ubwo bavuga iz'abarundi n'iza SADC, hakiyongeraho n'abacancuro. Ati ibi ngibi turabyita ngo iki, ariko bakarengaho bagatsinda. Ni M23 rero iri gukomeza kwibazwa cyane, ariko n'igisirikare cya Kongo ariko gikomeza kugenda kihatakariza ibaba cyangwa se cyatera ibaba rwose. N'abanyekongo ubwabo bagakomeza kwibaza ati uyu mutwe wa M23 umutwe ubushobozi bumeze bute, ubushobozi ufite n'ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru, kuko Isaac baranerekana ko muri iyi minsi ine gusa M23 imaje gufata uduce turenze 5. Bakavuga ati umutwe ubasha gufata uduce turenze 5 mu minsi igera kuri 4-5 n'icyumweru. Ati ubwo ngubwo urumva n'ubundi iyo za Kisangani za Butembo itari buhagere nyine, nimara kugera Butembo ikageza Kisangani ikiraba gisigaye ni iki kugira ngo ibe yanagera Kinshasa. Urumva barabara bahereye ku minsi. M23 imaze iminsi ifata uduce hano muri Rubero, bakabara uduce tugera ngo ngira ngo babaze Kayina, babara Matembe si 2, babara Mingi si 3, babara Kitsumbiro hari nakandi kitwa ngo ni vya, hari agace bura kaya gace ngo ni vya, ni bari Tulovia, ni vya Tulovia, ni n'utundi tugiye dutandukanye usibye kamakuru, ahubwo nabonye bavuze duke kuko kugeza ubu ngubu M23 ngira ngiri hafi ya Rubero zone. Kare habarwaga ibirometero 17, ariko amakuru arekana ko ibirometero rwose biri hagati ya 12 n'10, ntago bijya hejuru ya 12. Urumva ni umunsi ku munsi, isaha ku isaha M23 ikomeza gusatira Rubero zone ifatwa nk'umurwa mukuru wa territoire ya Rubero. Bakavuga ngo rero mu minsi igera kuri 5, uyu munsi turi kwa 5, ku munsi wa 5, niba M23 ifashe ubuce bungana kuriya 5, atubwo twavuga ko ubundi uyu mutwe tuzabasha kuwuhagarika. Ese twavuga ko dufite igisirikare n'abafatanyabikorwa babasha guhagarika M23 koko? Igisirikare ni igisirikare kiza. Urumva n'abanyekongo ubwabo batangiye gutekereza bwa kabiri. N'abantu bumvaga ko igisirikare cyabo gikomeye bashingiye ku magambo ya Tshisekedi, intwaro buriya hari ukuntu bazanaga Sukhoi ngo ngaka M23 kararangiye ngo karashobotse. Niba waranabonye ibya bikoresho biheruka byari biri kuva Kisangani ejo bundi byerekeza Butembo Walikale, wumvaga amajwi y'abanyekongo bamwe bavuga ngo ngumva ko M23 yigenje, ngo kiriya gikoresho kimanutse ngakayo kayibayeho, ahubwo hadashize kabiri ibishfaru bitangira gutwikwa. Sibyo? Ngo ni opinion y'abanyekongo yumvaga ko M23 itari bukoreho. Ariko ibi bigaturuka ku magambo ya Tshisekedi yakunze kwizeza abanyekongo karatsinda M23, yongera ubushobozi mu ngabo, agura intwaro zikomeye, ahamagaza abarundi, aza SADC n'imitwe ya Wazalendo igitandukanye. Bakavuga ati rero mu banyekongo, ariko ntago ndavuga babandi baba extremiste, kuko nakubwiye ko intambara ifite ibice bibiri muri Kongo. Arabashigikiye leta yabo mu kurwanya M23 bishingiye ku ngenga bitekerezo, ariko hari n'abafana arabashigikiye M23. Abo rero bari ku ruhande rwa Kinshasa, bari mu by'ukuri bari bagifite icyizere ko ngo Kinshasa iraza gutsinda M23, ariko Isaac barabara bakareba mu minsi 5 uduce 5 tunarenga M23 ikomeza gusatira Butembo. Ubu ngubu rero batangiye kwibaza igisirikare dufite n'abafatanyabikorwa dufite koko n'abantu koko bo guhangana na M23 bafite izubo bushobozi. Ubu rero amakuru arerekana ko ahubwo abaturage cyane cyane hano muri Nord Kivu batangiye
gusaba yuko Tshisekedi yakwemera ibiganiro na M23 kuko adashoboye uyu mutwe kurwanya binyuze mu mbaraga za gisirikare. Hako nawe yagerageje yakoze impinduka ngo arebe ko ari cyahinduka. Impinduka se nje nakubwiye ngo cereka nahindura bahindura imyanya. Aba general itandukaniro ryabo ni irihe? Ubwo rero akavuga reka turebe. Aba general itandukaniro ryabo ni irihe? Hakugira ngo buriya namba na Chiko namba na Kabondo wenda ubajije abantu bazi commandement za FARDC cyangwa aba general ba FARDC burya Chiko buriya sureba Chiko wenda mbere ko tujya kuri Kabondo Chiko ni umuntu warwanye kuva kera. Yego hari abantu bamwe bavuga ko Chiko akiri majo akiri kapiteni ari umuntu wakunze kubarizwa ku mafro ku mirongo y'urugamba yahanganye na CNDP ahangana n'imitwe ya za mu ma operation atandukanye ngo yandi yo guhiga imitwe yitwaje ntwaro mu Burasirazuba. Jean Pierre Bemba banzaza zigihari ngira ngo n'igihe FARDC yabaga iri gusubiranamo na FDLR Chiko yabaga arimo mu mirwano bahanganyemo na ADF aho Chiko yagiyeyo abantu bazi Chiko bavuga ko ari umwe mu bagenerali byibuze b'igisirikare cya Kongo bapfa kugerageza kubyimirwanire kuko yakunze kubarizwa ku mirwano kenshi. Twareba General Kabundi uyu nawe ni umurwandofone yarwanya intambara yo gukuraho Mobutu arwana intambara ya RCD Goma arwana intambara ya CNDP nyuma ajya mu ngabo za leta cyo koze mu 2012 ntiyayigiyemo ariko nawe kuva icyo gihe ni umuntu nawe bavuga ko yakunze kubarizwa mu mirwano kandi w'indwanyi n'aba general ubwo ndi kugusubiza cya gisubizo warumbwiye ngo yakoze ricafo yahinduye nawe yagerageje rwose ariko nkakwereka ahubwo ko yakuye kuri ligne de front abamenyereye imirwano azana babandi batemenyereye nk'ubu nyine nandi kugurugero rw'aba general babiri Chiko yungirijwe na Kabundi hano ku Front Nord nibo bantu rwose no mu usibye no kuba aribo bari bayobozi Front Nord n'abantu bamenyereye imirwano kandi ngo haya amateka yaho yaba Chiko yaba Kabundi mu ntambara yakuyeho Mobutu muri RCD Goma bayigizemo uruhare rukomeye cyane CNDP Kabundi yabigizemo uruhare kandi ari indwanyi yo ku rwego rwo hejuru. CNDP ajya mu ngabo za leta nazo atangira kubarizwa mu mirwano ya hato na hato n'inyeshyamba n'ubu ari kubarizwa mu mirwano ahanganye na bene wabo. Nkwereka Chiko nawe kuva agifite iranka rya kapiteni azwiho kuba yarakunze kubarizwa ku mirongo y'urugamba. Ni bamwe mu bagenerali ba FARDC bapfa kugerageza. None se niba abagenerali bamenyera urugamba gutya nkuko mbikubwiye harimo n'abakabundi noneho b'abarwandofone barwanya intambara zigiye zitandukanye bananirwa Tshisekedi abo yazanye kwanza yazanye nk'umugabo mukuru w'ingabo uriya mugabo utanazwi udafite n'amateka mu ntagazwi muri operation runaka yaba yarayoboye usibye ko naciwe we nawe nuko ariko n'urugero n'abandi bazanywe gusimbura bakabundi hano n'abaciko Chitambwe ntago bari ku rwego rwabo. None se urumva iyo reshafo iraza guhindura iki ku mirongo y'urugamba? Nta kitanga. Abanyekongo rero batangiye kubona yuko ubwo barakora evaluation mu minsi 5 M23 maze kuyihagarika byanze ahubwo mu mboni zabo bari kureba bakabona ko Butembo deja nta gisigaye ngibe tombe bakavuga ati rero byaba byiza Tshisekedi yemeye kuganira na M23 kuko yamunaniye nta mpamvu yo gukomeza kwicisha abanyekongo. Naganire na M23 ibibazo bafitanye bikemo naho akagabo katisubiraho burya ngo abanyarwanda yaravuze ngo gakora iki harya kabyara ububwa niko ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa kuko nyine umuntu akurusha imbaraga bazikurusha ikigaragariza gisirikare M23 zirusha FARDC n'abafatanya bikorwa none wenda nabyo tugiye kureba mu ntambara za politike na diplomasi. Ubu M23 iragaragaza yuko ifite n'imbaraga za diplomasi na politike yaba mwaka karere no ku rundi rwego rurenza aka karere kuko ubu ngubu noneho ikigezweho nkuko tugiye kubireba Isaac nuko ubu ibihugu bigiye bikomakomeye yaba ibyo mwaka karere byatangiye kotsa igitutu Kinshasa ati emera ibiganiro ibi twigeze kubigarukaho ejo bundi kuri inshuro rero hari kuzamo n'ibindi bihugu hakazamo n'ibindi bihugu bikomeye birimo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko noneho tukijya muri politike na diplomasi ibintu ntago byoroshye Isaac twinjiramo hano tureba ngo ese hano muri iyi politike hagati ya M23 na Kinshasa
uko rugeretse bimeze bite. ariko yaza kenyana ngo wenda kuri kiriya kibazo wavuze ngo ese uko guhindura kwa Tshisekedi inzego za gisirikare ngo hari icyo bimufasha kubwo urumva hari icyo bimufasha se biragoye urumva aba bana abasirikare bafite experience biragoye cyane kandi ahubwo harimo n'akantu kuvuga ngo Kabundi na Citambwe baramaze iminsi banagerageza kumenyera iby'uru rugamba oya sinubu nuba icyo byafasha yego bamaze igihe bo kuba n'intambara bazibayemo ariko byaranze M23 yarabacanganyikishije kuvuga ngo urazana umuntu mushyashya biragoranye kugira ngo uzavuge ngo hariya Rubera arahikura abazanywe ntaho bahuriye na arikura imbere y'intare za Sarambwe ntabwo ari ikintu cyiza koroha cyane cyane ko n'abo bagabo nabo byagiye bagora mu bihe bitandukanye ubwo rero bano bagabo bashya sinzi ngo baraza gukora iki ariko kandi nyine nkuko twagiye tunabivuga mu biganiro byabanje ni inshingano za Tshisekedi n'uburenganzira bwe kugira ngo ahindure inzego runaka n'uburenganzira bwe ariko twabonye ko ikibazo gishingiye ku ntambara yo mu burasirazuba aho abasore bamwugarije igisirikare cye. Tujye muri diplomasi rero ubu leta zunze ubumwe za Amerika ubundi hari Angola yari isanzwe ifite ubuhuza ayifite mu nshingano guhuza ibibazo by'akarere ariko cyane u Rwanda leta zunze ubumwe za Amerika ziranifuza rero yuko na Uhuru Kenyatta yakwakitinga mu buryo bufatika muri iki kibazo cyo guhuza mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko Uhuru Kenyatta wakerekana yuko yajya mu buhuza kuko yigeze no kubujyamo uko byagenda kose M23 igomba kuganira na Kinshasa baniko abyumva ariko Isaac ubundi tutarajya no mu inkuru neza uri kubona ko ikibazo gihari noneho ikibazo gihari ubu ngubu intambara iri kurwanwa muri diplomasi na politike nukuvuga ngo ni Kinshasa idashaka kugirana ibiganiro mu buryo bweruye cyangwa buri direct n'umutwe wa M23 ariko ku rundi ruhande ni M23 nayo isaba ngo iganire na Kinshasa mu buryo buri direct aho urumva rero naho ruzingiye noneho wareba ukabona ibihugu byo mu karere cyane cyane ka EAC bishigikiye icyo cyifuzo cya M23 cyo kuganira n'ubutegetsi bwa Kongo mu buryo buri direct ukabona ko na leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ngo Kenyatta wayoboye Kenya baravuga ko yiyemeje guhuza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ariko amakuru yerekana ko leta zunze ubumwe za Amerika zibifitemo uruhare mu kugira ngo Uhuru Kenyatta ajye mu iki kibazo agifatanyemo na Angola kandi n'ubundi uziko yari yaragitangije muri bya biganiro bya Nairobi n'uyu minsi wabonaga ko atari kwakitinga cyane leta zunze ubumwe za Amerika zikifuza ko Uhuru Kenyatta ubwo ni nko kuvuga Kenya nayo igira uruhare rufatika muri iyi minsi igafatanya na Angola ariko igafatanya na Angola a condition ke kumvisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko igomba kwemera ibiganiro n'umutwe wa M23 kandi ibi biganiro Kenya na Angola bakagerageza kubibera umuhuzo ubwo twitega ko M23 ibyo ihora isaba byabigiye kugerwaho mu minsi iri imbere cyane wenda hari biragoye ikintu mbona Isaac ikintu mbona reka nze nkubwire ikintu mbona ntago Kinshasa irahita ibyemera akakanya ariko Kinshasa izabyemera yes none se nakubwiye ngo imbaraga za politike na diplomasi M23 nari ku rundi rwego muri aka karere niko bigaragara kuko ibihugu byose niba u Rwanda niba Uganda niba Kenya niba za Sudani y'Amajyepfo ntakiyongeraho n'igihugu cya Angola kiri mu muryango wa SADC noneho ubu biri kubwira Kongo ngo ganira na M23 mu buryo buri direct kuko tugiye no kureba n'ibindi byahishuwe na President Joao Lourenço kuziye mpamvu nuko buryo igihe cyose habagaho bino biganiro ntago Angola yakundaga kwerekana akenshi bazaga baterana amagambo bavuye mu ibyo biganiro ariko Angola ntago yigeze itanga statement cyangwa se ntago yigeze ikunda gutanga statement y'ibyaganiriweho mu biganiro uko byagiye bikurikirana byo yavugaga gusa kiri mu buhuzo gutyo gusa uyu munsi rero hari icyo Angola yahishuye kandi Angola ikabwira Tshisekedi ati ibi ngibi ntago bizi ko twabiganiriyeho kuki mudashaka ko M23 iza mu biganiro ibi babiganiriyeho ni nabyo Oscar Barinda umuvugizi wa M23 Angola rero Angola yari maze iminsi isaba Kinshasa ati kuki udashaka ko M23 iza mu biganiro kandi warabyemeye neza ko gahunda ihari Kinshasa ngo ntago ubu ngubu Angola noneho yashize inyandiko hanze igaragaza ko Kinshasa yari yarabyemeye wenda turaza kuyigarukaho tukiri kuri inkuru rero
tukiri kuri iyi nkuru wenda reka tubanze tugaragaze naho iyi nkuru ituruka uburyo Uhuru Kenyatta yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya mu iki kibazo kiri hagati ya Kinshasa na M23 ariko noneho misiyo yahawe ni ukumvisha n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko niba bushaka ko iki kibazo gikemuka bugomba guhita buganira na M23 mu buryo buri direct. Ibi ngibi nabyo u Rwanda rwakunze gukomoza. Hano rero bikanashimangirwa nande, bikanashimangirwa n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe umubano na Afurika, uyu nguyu bamwita Molifin, ushinzwe umubano na Afurika. Ubwo n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe umubano n'umugabane wa Afurika bamwita Molifin. Uyu nguyu yatangaje ko Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya yiyemeje guhuza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ntago ari u Rwanda. Isaac, urumva rero ko ibintu byahindutse. Nine n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ikibazo ni mugana ibindi bize nyuma yatangaje ko Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya yiyemeje guhuza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nago sibona ko ariho bisa byototera, niho bisa bishyira kubera iki Kinshasa ntambaraga ifite za gisirikare zo guhagarika M23. Niba rero itabashije niba no muri politike n'ibihugu byo mu karere harimo n'ibihugu bikomakomeye ubona ko bitangiye kuyisaba kuganira na M23 kandi kabe hafite n'ukuntu yari yizeye ibihugu ko wenda bishobora kuzayishyigikira. Birashoboka ko M23 yahabwa ibiganiro ariko sinavuga ngo n'uyu munsi cyangwa ejo, ariko nanone uko nyine M23 izakomeza kuyotsa igitutu nako bazajya bahindura gato bemera. Noneho reka turebe hano ikibazo Kinshasa ifite. Kinshasa iravuga ngo ntago ishaka kwicarana na M23 mu buryo buri direct, ahubwo ngo ishaka kwicarana ngo bikajya muri contexte ishingi, donc bikajya muri ya contexte ya bya biganiro byabaye i Nairobi muri Kenya. Ibiganiro byabaye i Nairobi bivuga ko byari bigamije kuba Leta ya Kongo icyo gihe yaragombaga kwicarana n'imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo yose huriye muri Kenya. Ariko twibutse yuko nubwo Kongo ivuga ko ngo yaganira na M23 biciye nk'ubwo buryo, icyo gihe ntago yigeze itumira M23, yatumye za Maimai, itumira za Nyatura, yanga gutumira M23. None abantu bakibaza ni gute Tshisekedi ashobora kuvuga ngo araha agaciro imitwe nka Nyatura na Maimai akaba yaremeye kuganira nayo mu biganiro bya Nairobi? Si yagiye yose cyane rwose, usibye ko nibyo bavuganye cyangwa se nibyo ari byo mu ibyo biganiro bya Nairobi nawe ntiyabishize mu bikorwa. Ya mitwe ngo yagombaga gushira intwaro hasi gasubizwa mu buzima busanzwe, sibyo? Ariko Tshisekedi se yambuye intwaro isubiza mu buzima busanzwe? Ntabwo yambuye intwaro ngo isubize mu buzima busanzwe, ahubwo yarushijeho kuyiha intwaro n'amasasu kugira ngo barwanye wa mutwe umwe w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda wa M23. Ubundi kuki barwanye umutwe umwe? Ninibaza impamvu barwanye umutwe umwe. Niba ufite ikibazo none se ubundi kuki bibasira cyane community y'ubwoko bw'abatutsi? Ni naho bihurira. Impamvu barwanye umutwe umwe ihura nuko n'ubundi basanzwe barwanya community tutsi muri Kongo. Bakumva ko rero M23 ngizwe n'abantu bo muri community tutsi, kandi turabona ko n'ubundi ni M23 igizwe n'abanyekongo bagiye batandukanye. Ariko bo iyo myumvire yabo yivangura nituma bataganira na M23. Nyine nkakwereka ko baganira na Nyatura, baganira n'imitwe ya Maimai ngo barayishira mu buzima busanzwe bayambura intwaro, ariko nta nubwo ariko byagenze, ahubwo bayongeye intwaro. Ubu ngubu birakora nk'iyemewe na Leta, ifite intwaro, ifite amasasu. None abantu bakibaza ati gute Tshisekedi yemera kuganira n'iyi mitwe irenga ijana akumva yuko ataganira n'umutwe wa M23 kandi nabo ari abanyekongo? Baramuhonda nta noka. Isaac, urabyumva? Hari nabo nabonye bavuga ngo kuki yemeye kwiyegereza cyangwa gukorana kwiyegereza FDLR kuruta uko yakwiyegereza u Rwanda. Donc yahisemo gukorana neza n'umutwe wa FDLR aho gukorana neza n'igihugu nk'u Rwanda, kandi ni hafite inyungu kurusa gukorana na FDLR. Wareba no ku rundi ruhande yahisemo gukorana n'imitwe ya Maimai na Nyatura, iyi ngiye yazengereje abaturage
arwanya cyane umutwe wa M23 ahubwo bashakira amahoro n'umutekano abari wowe yibasira yego kandi twibukiranye ko nyine yiyegereje za Nyatura na za Mayimayi na za FDLR nyuma yaho M23 ubwo yaheruka no kugaragaza ko burya babanje